Kak, gue kasih kamu THR sebelum kamu pulang, guys. Nggak ada, mana ada THR. Orang Jepang nggak punya THR, guys. Sekali-sekali pakai bagian 115 guys, lagi ketagihan reply banget belakang ini nih. Enggak, nanti kena copyright. nanti aku kena copyright dari channel Ayunda Riso. Banyak, apa kabar? Wow, saya Rindu. Halo Rindu, aku Riso. Wow. Baru bisa melihat Anda sekarang, by the way, mantap kali kau di HoloFest. Makin cinta deh, anjay, tumben kali kau glazing gini. Takut aku, geli lah aku. Udah beli baju baru belum, Riz? Belum. Guys, THR please. Ihel. Enggak apa-apa. Bersyukur. Riz, kalau bensin habis kamu prefer naik apa? T-Rex. Hah? Atau naik anjing aja, naik anjing.